Samvalta Swati Tuche Now Marie Mogana Utsarta Maria Maria Modurkit Moshatonda Kurpisur Moshaon Mya Umol Bandar Moshakarsa Maria Maria Modurkit Moshatonda Kurpisur Moshaon Mya Umol Bandar Moshakarsa Favoritu Tuja Gunason Dong Dong Shibrai Tai Dong Dong Shibrai Tai Tuja Bayashi Murmur Sayaso Sogliak Pavutai Sogliak Pavutai Suli Babachi Avoy Budachi Otinat Miashi Otinat Miashi Akwar Mayanshi Patkya Monshashi Somyashi Sushi Somyashi Suchi Doyal Sherati Boris Taskari Amchi Sai Bintu Amchi Sai Bintu Dulom Sangati Mogaladari Amchi Ranitu Amchi Ranitu Deva Bagitle Bichit Rogache Sundok Somortu Sundok Somortu Sorgara Chakle Prithvik Deulone Uttom Denetu Uttom Denetu Soga Shetatle Borfa Bundove Con el pormoli Chikla Toliatle Nirmolup Sole Komol Bosobi Komol Bosobi Kalkiratikli Patya Poritu Mari Udetai Mari Udetai Ave
आयज सेप्टेंबराची 7 तारीख 2024 आमचे गिद्दूरचे सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत सांजे वेळार आमी सायबीणच्या जल्माची परब संभ्रमल्या. वर्षी 8 तारखेर पडटा, पूण 8 तारखेर फाल्यां आयतार येयल्ल्यान तें फेस्त म्हणटोच आयताराचें करूंक जायना. सोलेमनिटी जाल्ली जाल्यार करूंक जाताली. देखून आयद 7 तारखेर नाजाल्यार 9 तारखेर करची पडटा. आमी आमचे गिद्दोलच्या कोपेलांत 7 तारखेर केल्या. जायतो लोक हांगा हाजीर आसलो. सगल्यांक आमच्या गिद्दोलच्या भाव भयणांक आनी हेरांकूय बऱ्या मनाच्या बऱ्या काळजाच्या मनशांक आमी पुणूनीत परबी म्हणटा हॅपी फिस्ट टू वन एंड ऑल. सायबीण मायंड सगल्यांचेर आपली बेसांवां घालची.